Sinengoma la ethi ezulwini kuwe baba. Ithi mayiqhubeka ke besithi nansi inqola ememnyango ilindele abahambayo. Le ngoma umlezo okuyo nangalendlela engihlanganise ngayo. Ngihlanganise ngokucacisa ukuthi ezulwini akungeni isono khona, and then ke ofuna ukuya khona siyawazi lo mlando, ofuna ukuya khona uyazikhulekela. Bese sithi ke nansi inqola imile eminyango ilindele abahambayo ukuya ekhaya, okuzomela ukuthi ke uma behamba ngalenqola bahambe ngalenqola bengathwele bengaphethe lutho, ngoba akufuneki lutho, le imithwalo ayingeni ekhaya. Busiseka mlaleli, busiseka mbukeli, usabukela ngegama lika Jesu. Nansi inqola, nansi inqola imemnyango wawilindele abahambayo abaye ekhaya ezulwini. Nansi 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 inqola imemnyango wawilindele abaye ekhaya ezulwini. Wena ungokabani, wena othanda isono, uyohlala kuze kube nini na? Ayibo wena ungokabani, wemathanda